Via Kamal ka Noor Online TV channel John Bialing Guaseme. Uh, Mwe kan ideal konti link Roisni ka Noor Online TV ka kwi wood commercial ka Jimmy Sudok. Jimmy Sudok jen governor nanan kaf Greater Upper State jen kwara you know. Shiaman ladan Jimmy Sudok shia jangat kiye konti alanen. Jen work gala shell kabal yet ngai kona ka jilat. Ka ngai kon madana chalat ba Ray which ko lanka Nasser you know jen me be yo ko en lanka na Nasser ko widi ala ko kienden kontin la wi nuore jen la kwari no mulunya nuoren kontin la jejen bor mulunya ka helicopter abakobok jen der ngod ba lo jen la kwaro tama mide losa nuore ko chala ron en kwar menengne ka kwar mo chela ngod lo kwar mo nyudu je gwa en go chedelo ngodan gwa dan teten ko michi rin yalla jen chuk boko la togo che ku boko che gwa dan ti jejen bor teten che je bok ko jejen bor tala do ken te ka doma jen duob jen naga je doma te aspele mayo tenen gwa mo ti de jen teten ban me chalat gwasme aspele mayo wa shi ken de kon sha bok alo le de sheten tere utene tama jeje bor cha ne bok jeje bor ken de kon cha bok ko me ken jeje bor ken we lo wen winimi we ka balet gwada dana ude ko ratin kane kuma ke de ko ka kwarian ko en udok jims udok a kwar asfele ma amin a kwar ne kontin la tinte ka great hapana state kelu no an mo ga jamon re wi ka balet ke ka gala shala ne o de ro right kane de kontin la wayam ke jejen bor ajen wo ga jamo de ro right ka mandana la misunderstanding kan do dana mi che ko ngeje already en wo mandan le ro da yen de right ka de la no de je me baje lo jok ano kan Ramadan la deputy chairman deputy governor no ko je Ramadan kule la kwara nyamata mere which ka great apana state kelio midjere nyarode ba ne kon la hali ba ka bubuk ala wayami chela ngoda la kwerde chela ngoda la kwar de los ko ramishi ma michi yot achana acha bubuk you know bogo ni point en kontin la jejen bor na mo cha kana lo shingu shi kwar madong de la los ka great apana state manyo de je gwano kaniten kontin la jejen bor de karudin yi gang ba ni min manyo de gwan en jeje mo jeje agwele force mo dung tet kana mo ne de yi lo jok da lo ne ka malakal ki de ka lo gwadan lo kitanan ramishi korshi ngoga jejen bor kana kor kana ngogo tel man mi kan yot ko wedian wona kana lo gor kana bu ko ra chikaro chikana lo chikan de mane kana gor kana shagalin lat kana ne anu ngi unified force e deje no cha unified force cha gor na mo angumu no na me barik to one baka course first of all kwaru jimis udoko me mala governor cha nasar che yimi nyoko mdonye ja ke jen attitude me ke shanga chi tuoga nende ke nasar be jalong ke me she jen de je yigwoch yu kwam ka governorship de rad de latin mengan mandana gor ke civilian anyok nasar kan ulang te pinde on udok mite ke disarmament mi babla de korwa ne jen before kande kananu no tele deñ mi deje bel tele deñ deje bel SSPDF ci gana de bel ke ci agwele fol na pin wulu ñu kula benana ibe bi ñi yet kane ko la nuore de ben lora banga ken ma dan lero ken kon nga jen ci gula kwar dung geta pna state kelo jena kwar te ana jen gul di jen katat jimis dogman ci latre which ko lang kane nasir direct di che ka course jen medan choro ya jen oden wore ka kene ko te ka nasir de ka te ka mal ke dik jene kwaile linga je mechiri ke na mecha tok che bare we ka nasir chula no mecha jogun gone o je me baje ger a we kare we choje linga to baje ma baje gene dia loiden te dalon ko chete ne kanin rayu ka nasir dola kana ka dola to go to shano ko community but today ben to wonje na tama ba na ba ko bok helicopter bokane de kon la hale e lokano bi hale bi kan wewe ene men tama chudan ni kuma mach kene de kon la jejen bor
so mi nyoda gwan wo tela malan tama mi bitin ka ta dana gi kona je ko ngwane jin mi ci dor ci wudiok a jin jiram dana gi keno de la na mal batiro do mo ka site ke jin kwer ngum gi mo beto ci jim su doctor fail already ka kwer ma dan jetin ka get up na state for that very reason go je de je removed de je yigo yu kwam de yig jien wi kwam de raden derben miling civilian ko jen telet ci gorno be ni ko lan wer be kana ko ajen nak de tan do dien anyok kwan ka Johnson lin ko kyun ka Johnson lin kwan ga ko jen etet anyok udeme ka jikel angum derlel so be de ni baga yig user la to ko mu kur wo ben ka wo chup ko baliet ka gala shel che to kur ba chup ko malakal ka jen balongur ko malakal no be ngache wo tot ma ba bar rode kene de ti kan jisi asini ti melet kene chicken goro be malbreton gor kana how long they gonna stay in power that's it they create problem to stay in power melete en jim su dok chimo gwa ka ta dana lin kona eja ke ta dana gwi kon ngwan lat ko rin kije jogo gala shela lo gor waje ka commissioner dun ka dun nasir kana wula ka shu nyoko jien we jiji bor we je bokare nyal number one mistake that they should never be repeated ko mistake medit je jam ko la tam ni ni chigi nyenya ke kuma resistant je ke kwijeja na morun bo bachelong rameda ne juna china de nyenya dr yang machaten me jok halin o chwa nyen ke kume ba kon kwet wi mon da dien chwa je lot baran tam right now en je jem bortele ke kwit mitekaten ke ji South Sudan la to ka nuare gangane nuare chicken chung ala spele mai go chicken chung ala partner ko ken la ro no ne to konan jele ken eken na mo ke liu tare ka ne re ti ke ne ti perde nien ko bunwar beteke tik mo gwa tele ka political party mugu kana chong tana lo ina me ya party da gang kan interest of the Nuer people ko chan wer cha ka bunda so me jira me mo go dong de Nuer de ke liu che jin part of Nuer community che jin part of ram mo dong de Nuer de ke yen so kuje mo jimi su dog man lede re we ke get up na state ke jan tam me che ke chana bugo ne ke gunship helicopter gunship bugo ne kon la jejen borre which ka ulang kana nasir nyu da je gwano cherong ko bala kweranjen kwer mi tactic mi ladni am ja ken chi kwer tele mo golus so by any mean me de waya mi jela do ko de grien gang de kan yigla de yig joj pan de nang no gwa dan nang katan ko jen che ken che baka mal mi kwer de duna yat da right kana a jogi weida ne ga terwaje jeje me baje wo mi jen dan de kolonong mi jen dan de gwelnong ko wo duna jien we ma we je yot be hale be ko yan ma helicopter na mada kana puje no cheri kan wan chega no men do dien ala politician la lede she don tele charge de chop godan titen ko ngeje te ke den beliu ko kwidu de South Sudan beliu bang lor bang ka tel yur kep kan gabo de rong bugure na ka waya mi ngum shi kana dor kena ka jen ka lo jok charo ni jaga janna ka special taden kontel te ga gwele force beliu ni yan bang ka do mi shajen wuje mo wich nuori ngani ki waya mi so tele mu nangeten janna godan tinten so jen do badanan biya kul survive je mishi jen kore me chaje wono wal kume kirm yadit me rameda ne logo wona woni am jen wude shal ke dr machar antama chicken dr machar chicken lut radin lut kana go biken ware biken ga ganga jen tloy dien kelu kaka tok victory e dung nenten kon tin char ka char nuare tin ganga na nuare tele ka mi kuchi mi she politic nuare gor kana bugo rien gang ka do badan de ka shenka ja barami jene wote ga menene ba nuare ba ga mo kriek ba ko gona ko e bo na ka gunship na mone mistake mi di mi chalat yene de kon la nuare ni kon na nuare politician tin de de ne tin content kwa nuare ken kwa la bok lo dun teda amu gwa no yene na me no ba nuare ba kanak ba jejen bor ba jenek run mi shaga na ka yen you guys are the next nga bi pelon bom dune jejen bor
peloti ka UT ka Juba ti ka Greater Upper State ke gwadan ti ten wi monadien id la ro en go chimandan and lat ke jejem borishi je support ki ishun ke la ka run cha nek you are the next person online bi chungade angam bi gang wuri shalo do go jim so do man la da shemu kwa en wo shama che je yot re ro lu lanka na Nasser ka bugo na ke helicopter again the big mistake misha made since 2013 na me ba backfire long nyodin ya bandana chala da jim so do no jega jen gore je gwan wo ba ta dan le ro be je git mishe jen gwada te tino chi by far no be jenten ko ramitel interest ko be community di albaga far ngu bom ne di alte ke de jono ka community nda na kwala gang bom dien jane mi cha tik dien cha je pero no na me jan dan lar ye alam shala da jim so do ka Greater Upper State she chuong she magwa na me gwe jen wo be backfire long ka jim so dok kana deputy da men te ka kel ka maja dan ikano yot ko ne me shabe parwech ke ti sha document already jira ma chimi jegla do ti ka ti sha document ka ta dana le din wari jeka ka jam either jin nur a jin jang a jin tet tin cha gwar pin ka nagdu ka community nuari ka ti sha gwar pin ti sha document ko ti lat ka rodien en wer community kan lung no de na ta kamal lat ka no ne go ne ne ti ka ne content be ben kuda cikin un 5 ko cikin cholo ngudur dien mu gor ka do dien so na me jenda na gor ben yoga yekel ban ler kon twoktin bere wajin wina mi ka Greater Upper State ban ka nyogo min kon ka kor gwatan be en wala shanga jan dangro wir bakel ka payro ron kina dangro wid jan dangro wir bakel ka jan payro me en be tamal babay